Za ovaj kolač potrebno je mleko, agava, samlevene ovsene pahuljice, samleveni orasi i crna čokolada. Mleko staviti da prokuva, pa u njega dodati agavu i promešati da se sjedine. Zatim dodati ovsene pahuljice i orahe. Špatulom dobro sve izmešati da se svi sastojci povežu. Istopiti čokoladu, a za to vreme dobijenu masu podeliti na 2 jednaka dela. Kada želim da su delovi baš jednaki, koristim vagicu da budem sigurna. Istopljenu čokoladu umešati u jednu polovinu i dobro promešati kako bi se sjedinila sa ostatkom. U kalup obložen papirom za pečenje, dimenzije 15 x 15 cm, najpre naneti čokoladni deo i kašikom ga rasporediti po dnu. Potom dodati svetli deo koji je takođe potrebno ravnomerno naneti. Ako vam se kašika lepi za smesu, možete je umočiti u vodu i olakšati taj proces. Za preliv je potrebno istopljeno kokosovo ulje koje se pomeša sa istopljenom čokoladom. Izliti preko kolača i ostaviti u frižideru da se hladi i stegne nekoliko sati, najbolje preko noći.